zona netugura tiles zo kuteka omu Daystar Cathedral mbwene ikintu cyo kutangaza turu wakana truck na trailer ayizwire tiles yamaze kwikaha kandi zin trailer ishatu ziri muhanda zyo niziza cement ya ikiro munda na nkeji magita bata eriendi zu cement ndi adhesive na yamaze kwikaha right. And right away we're able to order cars. People are very generous. Twebaza mukama kubanga katairi zizo zituse truck esoke tuse oyo truck asatu ziri mukobe zijja tugenda kutandika kuteeka ko rundi tairi zimuchachi wakubanga abantu ku Sunday bantu wasende suka mu bukadde milioni 50 era tutandikiddewo mulimo kutandikidde maaso kubanga bwotandika Katonda amaliriza ekisima Ruhanga okuleba ngo ekimu atukoleire ibawataire eri mukukora kali jeno muhozi agatwa milioni 10 kashi n'abantu abandi basafa sente mwene mureba rero kubanza ya ikaha akizino rishatu ezo niziza kandi kamuzana ku mukashese take out tiles of Daystar Cathedral Mbarara. Thank you Lord. Bishop chaplain abakabala ekibikire kiragati ekanisa enusimbi abantu nga mmwe ekanisa enusimbi abana Uganda ekanisa linako bujulizi abantu basabiramu mikwano gyaffe esika ne batuyamba buli batukwajjako era twebaza bonna abawaddeyo esente zaabwe esaala zaabwe kino bisobola kukolebwa era kati mulaba nti ekya kutuuke wano yasanga tutandise kutera kuwatalizi wansi mulinnya lya Yesu ekisembayo kulaba kabuhe so twabawadde amafuta lwaki ffe tusiga ensigo Mukama n'atuddizaako n'olw'ensonga eyo abantu bonna betuyamba betuliisa kubanga Mukama yatuwa omulimu ogwo Mukama tuyire embabazi ez'okuliisa abantu be okuliisa abaana be babodaboda bakabuhe tubayirira amazuta babodaboda 15 siringi milioni 3 n'ezindi abokuba nituyamba abantu babuli mulingo olwo tukusiga ensigo na Mukama nawe atugaruura mu izina lya Yesu.
sasa kwa kweli. Mazaleke mukubandiza twarangira tayiri zizi dirugeyo kana sukano kono wawe ati we yes aba muto wakwata kuri stangu bizitabu this is so come down to that car. Aha Daystar Cathedral Mbarara kurangu izoba lya Sunday ati n'urwakana asande mukatwa sente asande tukalonshinga magazine ndi kumane myaka 40 wakirebaho Abahereza na Boona nitugura tiles zo kuteka mu Daystar Cathedral mbwene ikintu cyo kutangaza turwakana truck na trailer ayizwire tiles yamaze kwikaha kandi zin trailer ishatu zyo muhanda zyo niziza cement ya ikiro munda na nkeji magita bata eriandi zu cement ndi adhesive na yamaze kwikaha right now mudachika kama 10 kugahati bakutandika okusiba tiles tutukuza kurinda nyenchakare habo kuba sente mukazi tuha MK General Muhozi yebare okureba ngo utubase kutwatiraho with 10 million cash nabataka bakutwatiraho zindi twabase kushoroza sente zikwika million 50 plus mwebare munonga echechi mukama chabare MK. We can't wait for you to be the next president of the Republic of Uganda. I will vote for you and I will help you to see that you can get into this country through Koshavira. Tazi mwenu hata hokani nyoni shoma Bible Matayo John ebyakoze rwentumwa mwenu siku ya mitazano zinde makwiyaho amishogo mfrika no kwerebera mwenu katebereza nizingahi ekini kumanya ni box 10 ezikwizabu trailer box 10 hati iroreri shatu ni box 10 kandi twine siku ya mitazi 12 ezize kumara hansi na higuru mwenu iki umbugufu bwanje nkukuntara somere nkantare aho no ndi kubasa kugarukira Tairi zese baretwaga mahariyo bindi birore bishatu biri kwiza twinama sikonguniza kumara
kandi zo zitamazire nabo nza kunja todaringa ezindi omucucu tugusibwire omudesa cathedral gutahe gugaruko wabo gwebare kutugumisiza buhiro gutugumiserizemo nimbasa kutagamba izina y'omuntu akwaniza kore nshobo ndiza nkwatse kiniga konka abantu bona bakayo abataka Bambara bakawayo abamemba ba Daystar Cathedral bakayo abakatuliki bakayo abacacu Uganda bahireyo abasilamu bahireyo enche zona zihireyo nimbasa kwebaza nase kwebaza abo kwa bahuriro murangwanye babasa kutwagira Abaherezayo bengi bakasinduka obutumwa bwabo one challenging situation omukoro ukaba Sunday hati gwaba hwa Sunday kandi pastor yakatuti nango nchimugumira konka at least omukuru wa Nafobaka Dr. Davis kwembera amakanisa gona aga Nafobaka akiza hanyuma services pastor Padempirwe akaikaho Bishop Ruyereka w'abanyamurenge akaikaho ba pastor ba Born Again Faith bakaikaho so tukatu in a very good representative from other pastors. Nkanyo nka hosti I was overwhelmed banyona banyo mu America bakashemererwa ekanisa yone kizura hansi na higuru mweno go kaba kiri kintu cyo muhimbo that night ndaguze gira bw'amashemererwa umanye kure kintu kikarabamo no sima rahanga mbweno ninyira kusima kandi kunda banabesire nyabaramu kuriya adisa muize turi manyati general Kenero Rugaba ayine kusikirisi ishe yakura kandi kuyakura akuzimu mugwamane nabo kintu endo mutabanazeho system riye gumizemu so ati Uganda eyina masiko omuri MK General Muhozi Army Movement yesebo tube Mbarara nze Salongo Ntalo omutume ndi wano ku Daystar Cathedral nebaza Mukama nti olwali lunaku lwakuna kino kyendaba wano kiri mu kumpa essanyu n'okweyongera okukkiriza Katonda n'okusabira Bishop omukisa kubanga kyasuubiza akituukiriza. Twali wano ku Sunday ku lunaku lwe ng'aweza emyaka 40 egy'obuweereza. Era olunaku olwo lwaliko launch eya magazine. Twebaza Mukama nti abantu bangi baaliwo, bangi baasonda, bangi baawaayo. Nekitwewunyisiza nti munaku 4 zokka semutulere esooka etuuse eya Tailos. Njagala okusabira omukisa abantu abawaayo, njagala okusabira abantu omukisa abateekamu buli taffaali lye wagaseeko Mukama akuwa omukisa. Ate nebaza Mukama ku lwa Bishop Nassan Ibrahim kyakulabirako gye tuli ng'abaweereza nti bw'asuubiza bw'agamba nti kino kye ŋŋenda okukola bwe bamuwa ssente z'ekintu akolera ddala ekyo ekimuweeseza ssente. Bishop Nassan Kama akuwa omukisa n'abasumba abalala tuyigire ku ekyo tukole nga bwe tutyo Kama abawe nnyo omukisa. Kizibu okumanya omutima gw'omuntu banga omusumba okusonda ssente nga za kuzimba ate n'akolamu embaga sirina bwe nnyinza kyogerako kubanga buli muntu Katonda yakebera omutima gwe. Naye nebaza Mukama nti nze nkolanga Yesu agamuyigire ku nze ngenda kuyigira ku ono baga Tailos essente za Tailos ziba za Tailos taziteeka mu mbaga taziteeka mu school fees. Twebaza Mukama abalala be balimanye embalirira yaabwe mu maaso ga Mukama. Kama bawo mukisa amanya mpiwa omusumba kyamagalo Florence wano ku Daystar Cathedral mu kibuga Mbarara ekyamaze abantu funyine essanyu lya nsuso essanyu lingi nnyo okulaba mulimu gwa Mukama Katonda amazima ogenda okukolebwa mu kifo kino nga nyumba ya Mukama Katonda egenda mu Tailos mazima matuufu nebaza Mukama olw'omusajja wa Katonda Bishop Nassan Ibrahim tuyamuleba tiye musajja ayagala okukolera Mukama Katonda ekyabuza kiri nti omusajja ono mazima bwe yajja mu Mbarara atukiramu nga apangisa naye mu kupangisa okwo yasooka nazimba ennyumba ya Mukama Katonda naye nga akyapangisa tasobola kola kintu kyonna nga tanakola mulimu gwa Mukama Katonda. Laba ennyumba ya Mukama ebadde nga teri mu Tailos nga kanisa bw'ogira wabweru olaba ekkanisa ennungi enyewedde naye ate nga temuli Tailos n'agoloka olunaku lumu n'agamba nga njaguze ennaku zange 40
ez'obuweereza esente zigenda okuva mu kulaunchinga magazine sigenda kuzigula mu bintu nga tennaba kuggwa nga genda mu tiles nja kusooka nteeke mu tiles mu nyumba ya Mukama Katonda nga bwe yakyogedde abaza abatuufu bw'atyo bw'akikoze bw'atyo bw'akituukiriza abatuli basanyufu nnyo neebaza Mukama Katonda kula abantu bonna okusookera ddala General MK amaze batukwebaza gwali omugenyi omukulu watu contribution yali y'amaanyi nnyo Mukama akuwa mukisa ogw'amaanyi kyeyagala Mukama akitukirize mu linnya lya Yesu Omunazaalesi n'abantu mwenna abasobola okusola ssente abasobola okugenda ku zomwezi 26 Mukama akibakolere mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omunazaalesi era Mukama abawe omukisa ogw'amaanyi. Amen. Nyeta Pastor Mebo Mwebesa kuligira kimwe hano ya Daystar Cathedral twende kusima Ruhanga abwekera hanga tukoreire ka Daystar Cathedral nyowa hano ya ninkurira abakyara aha national level konka nitusima Ruhanga abwo bwebembezi burungi kugira ngu President wetu Yoweri Kaguta Museveni akatwereza obugabe bwo kuramya Ruhanga nko kuturukwenda eki kiryo nikikorwa mu businge bweye ekindi kwebereza Mukama Ruhanga ndiyo muziire nkazara ninyebaza Ruhanga ahabwa President w'ihanga ryitu kuzara je akazara omwana MK akemerera hanuya akabasa kukora ekintu ekirikushana nk'eki kugamba ngu Daystar Cathedral ebase kukorwa frowa omucuuci gugende nayebare General Muhoozi mutabano wa Yoweri Kaguta Museveni His Excellence nyowe nko muziri nimpurira ninshemererwa President w'ihanga ryitu okutuzara omwana w'omugasho nkogo yebare MK n'abantu mwena ababireho abakristu abakristayo abasiramu abachwanga nedini ezindi zona ezakwatanise hamwe nitwe nka Daystar Cathedral abwo kukora omurango ogwo kuteekamu tiles ayebare Mukama Abahereza omugisha amuhangazi ya Bishop wanje mwene ngambeki itwe kituriye izoba kurugamu abakazi abari kubasa kwemerera mu bantu tukagamba nuwatuhinduire kituri akatushanga tutinde kituri akatushanga turya abakazi turi hopeless konka hateri izoba turya abakazi abakubasa kwemerera misho gabantu nitwe tukagamba ekigamba tuburire njiri atutira hamusinje atwire ekigambo atwegisa okutina Ruhanga twegere okutwakubasa kureberera amakagitu ahabwo bucurezi okuza hansi yo mukono gwe kandi ninyikiriza hatari mukazi omwihango omu tutwine kitukabasa itwe enyima abakazi tukatabasa gambera mu kamera nkezi konka reba ahabwo butegeki bwa President Yoweri Kaguta Museveni tinkabasa kukiruma mwecho akatwereza obugabi nk'abakazi erizo abakazi ne ba minister erizo abakazi ne ba vice president erizo abakazi ne ba pastors ne ba bishop nitwe ntubasa kwemerera mu bantu tugambe ira bakaba bashasira yoko points zabo zikaba zitarigayo konkeri izo bantu tugamba mbwenu ninsima Bishop Nasani Ibrahim turyamureba tata wanje onyorire akampindureki mazima ndiye manzi nayemerera kugamba n'ingamba kinkwimuka kugambira abacyara bahurra konka nkabanta kiri Bishop anyimukizo omurembogo ogwa Yoweri Kaguta Museveni oguyahira abakazi okuramya Ruhanga nko kubarkwenda okubasa nabo kuzomba bantu bakebembera ninsima Bishop ninsima President w'ihanga ryitu ninsima abantu ba Western Uganda muberewo Mukama Abahereza omugisha. Lord, ladies and gentlemen watching me through all the TV channels that have been able to be at Daystar Cathedral, this is Pastor John from Daystar Cathedral. I pastor the youth section here at Daystar Cathedral. It is an oxymoron Ruhanga because my bishop has been celebrating 40 years of ministry. Tuchitunjirwa sande jawire ebirabiri na mukaga byokwezi kwa kabiri kwa kantsima Ruhanga akaraganisa abantu yajangu sente zone zirargo magazine ezirija mukorogwe na ija kuzija kumuyamba wo Kwombeka umuntu gwa Ruhanga na munonga omukutayelinge kanisa nyenda kumusima munonga nyenda kusima bishop wanje okushanga cyaraganiso misho garanga no misho gabantu yabasa kucikiriza abo kuba nindeba today hatanika kugwaho emotoka bya tiles atwatware byo mushenye nibwo aha twatware birohona na cement mundomu so cyikwa kimanisa ngo mu gukuteringe kanisa gurongo ufutandika very soon nyenda kumusima kana no guri mundi nyenda kumukongratulatinga okubasa kwikemyaka 40 niyo buhereza now teka ngo nebango byone byija ntsima Mukama ahabwebyo nimirimo Ruhanga niguza mune General Misho eminyeto mwena nimbeta nimbashaba
always follow what you say. Eminyete mingi negambe bigambo shange tabu kuratara. Let us learn from him. Whatever chona chituraganisa omisho gabantu ninga sho misho garanga, we do it so quick abo kuba omwe okuraganisa n'ekindi no kwishikiriza n'ekindi. That's what I can say about Bishop's celebrations as I've been recent. Thank you.